Angikhuleka nje Nkosi siyacela ukubheka isimo sakhe nangumntwana ohluphekile kulomsakazo siyamcelela edlozini lonke njengoba sibikile noma sisuka nasemakhaya into ekhona gogo athi abantu abadala lo mama uhlushwa into eyisichitho esasifakiwe athi abantu abadala lesi sichitho kodwa sasifakwe khona endaweni yokusebenza masilalela athi amakhosi kodwa lento esikuye manje akusesiyo ngoba simbona seshade nento eziphoku ekhehla athi abantu abadala lento yavuswa kabe endaweni yamaliba athi amakhosi ngesikhathi ethi uyoyilapha yena weyolanda lokufa phakathi komuntu omelapha athi amakhosi yayona lento esimhlupha kakhulu ukhehla lama athi abantu abadala manje izomgqilaza kakhulu ngoba unjengomuntu oshade nesimo sento yomuntu njalo wethu njalo uyelapha kanti uthwele kwayena athi amakhosi yayona lento emgqilaza futhi ngeke iziphume kalula ingazange yathwetshula athi abantu abadala uma kuthiwa iyasuswa lento alifuneki into enegazi athi amakhosi unjengomuntu engathina lento masiyithwebula singasebenzisa amakhuba lokuvala into njengento ezithwa